Урматтуу мусулман биртуган, пайгамбардын эң акыркы осуяттарынан бирөөсү, пайгамбар акыркы бир эле ажыга барган, ажыдагы пайгамбардын осуяттарын "Ман канат индаху аманатун фалюаддиха", кимдин мойнунда аманат болсо аткарсын, берсин дейт. Не дейт? Кимдин мойнунда аманат болсо алып барып ээсине берсин. Иля мен утимин алей, ким аманат кылып берген болсо алып барып бергиле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи кийин айтат: "Я Раббым, күбө бол, мен жеткиздим" дейт. Мен да бүгүн айтам. Урматтуу мусулман бир туган, кимиңдин мойнуңда бирөө аманат берген нерсе болсо, аманатка кыянат кылбай ээсине кайтарып бергиле. Урматтуу мусулман бир туганым, пайгамбар кийин айтат: "Я Раббым, мен жеткиздим." Күбө болдуңарбы? Жеткиздимби? Күбөсүңөрбү? Силер укпагандарга жеткизгиле. Аманаттын тескериси не болот? Кыянат болот. Аманаттын тескериси не экен? Кыянат болот экен. Урматтуу мусулман бир туган, кыянатты ким жакшы көрөт? Мекенге кыянат кылган, тилине кыянат кылган, динине кыянат кылган, аялына кыянат кылган, күйөөсүнө кыянат кылган, досуна кыянат кылган, мусулман бир туугандарына кыянат кимге жагат, айтчы? Кыянат. Я аyyuhallazina amanu la takhunallah. Ya ayyuhallazina la takhunullaha var rasula. Allah'a kıyanat kılbagıla, peygamber'e kıyanat kılbagıla, ve takhunu amanatikum ve entum ta'lamun. Bilip durup silerge amanat berilgen nesige kıyanat kılbagıla deydi. Allah'a kandıp kıyanat kılasın urmatı musulman bir tuğanım? Allah'ın buyruğunu atkarbaysın. Bilesin. Namaz farz, oruza farz, zeket farz, joluk farz, adalceş farz. Bilip durup kıyanat kılbay. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerini bilesin. Peygamber körsekten jola kıyanat kılasın. Urmatı musulman bir tuğanım. Allah Teala Kur'an'da ayet: "İnnallaha ya'murukum." İnnallaha ya'murukum. Allah sizlerge buyruk beret. Nisa suresi 58. ayet. Kim buyruk beret eken? Ulu Allah sizlerge ne kılat eken? Allah bir kaz kılat eken. Ne üçün? En tuaddul amanati ila ahliha. Amanatты öz eğlerini kaytarıp berүүңөргө buyruk beret. Ve iza hakamtum beynene en tahkum bil adl. Adamların arasında hüküm kılsaňar, birөө kelip ekөөzdü karaçı, kim tuura emese hüküm çıkar berse, adaletlülük men hüküm kılgıla deyit. Allah Nisa suresi 58. ayet, Allah'a jana peygamberge kıyanat kılbagıla Allah Taala sizlerge buyruk beret. Emnege? Amanatты öz eğlerine kaytarıp bergile, adamların arasından hüküm çıkarsaňar, adaletlülük menen çıgargıla.